Kurokire mururungano barabara-ini nene ya kuma Limuru guthie Nairobi, ene matatu na onjoria makienda kuhingurirwo muhingo uria uracokirio rironi ukigiriria muingi kuingira kana kuma tauni-ini ya Limuru. Road block ililetwa Friday na haikuwa hapa na kuna ingine imewekwa pale kwa Madhora. Hiyo ndio shida yetu. Sawa. Ndio tunapatiana petition. Inatatuliwa leo. This petition has over 600 signatures which we were able to correct only yesterday. Sawa. These are petitioners from Limuru, business people. Ndio tuondolewe hii barrier. Arauga makoretwo marituheirwo ni migendere yao, ningi magikwira obitha aria mararugamirira nyambo ici guku muingi uria urathie maguru ugitikirio kuhituka utegucekwo undu uria urekira nganja gitumi kia nyambo eno. Ingi ni iragerera cocoro-ini icio na ciagerera ri, it is good to talk the truth. Thigari iria irakorwo na kuu ni mbeca iretia, waneana mbia ikahituka, waneana mbeca ikahituka. Uguo ri ino road block ti corona ira nina road block eno ni corruption irehete thiini wa itura ritu na kuhinga economy ya guku tondu riri angikorwo ngari ni guita andu haecoke ikuruke ri andu acio ningi coke makuire mwena uria ri ngari ni ndwaru corona aragera haha maguru agathi gukuirwo na haria kianda na imete Limuru wanyita fea ni yo nene na maraiba kinya gitari na Eldoret na everywhere makahituka maguru kare ngari kiria ina corona. Riu marenda nyambo eno kweherio haha na iria ingi inyanya ithiururukiirie sub county-ini ino iregerio niguo kuhotithia muingi uria uhuraga biacara itura-ini ria Limuru na kuinuka nja wa Limuru mahotage gwika uguo matekugirio. Ithuo turekirwo road block inyanya niki ndungithi Nairobi ndungiuma nja wa Nairobi. Undu wa gatatu aikari aingi a Limuru magana na makiri makomaga Limuru magathiira Nairobi. How come andu ani mahingiririo road block eno ya rironi na road block icio ingi ciothe hina guku iyo ya Nazarethi iyo ya Kabuku neyo ya Kentimia twehererio. Akimariria Matiangi ni augite ikaya riao ni riguthikiririo na mendekithia mao maria manengera komanda wa borithi sub county-ini ya Kikuyu Kuturi Mutarani ni megukinyira honge iria cirarumbuyania na nyambo iria ciekiritwo. Limuru iko na roadblocks, nane iko landlocked. That is the point number 1. Mururungano uyu tabanitio ni aikari kurarakwo ni tauni ya Limuru kuhingwo na wathii makirituhirwo ni mithire barabara-ini ni kwaga matatu cia kumakinyia no thutha wa kwaririo ni Matiangi magitikira kunina mururungano wao magieterera kuona maumirira. Handu-ini ha Njata TV kuma Rironi kaunti-ini ya Kiambu Getwo wa Cuka wa Kiarie.